Magumpisa ka ring high-rise building kindane na ning Jose Abad Santos Avenue o Jasa king Barangay San Jose at vertical residential structure king Barangay del Carmen, deng darakala commercial spaces king Capitol Boulevard, ing Minonono a industrial zone king Del Rosario, hanggang na king tuki-tuking real estate development king mata sa porsyon na ning syudad o ing area sakop na ring Barangay Sindalan, Sagin, Baliti at Telebastagan. Tutong dakal na development keng syudad na ning San Fernando. Pauli na nini, manwalay ay Vice Mayor BJ Lagman na dapat neng panigaralan pa si Bayo ingawsan rang Comprehensive Land Use Plan o CLUP ning syudad at 2016 niya pamipasa. Sa syudad San Fernando, ang sinusundan nating Comprehensive Land Use Plan or the CLUP is based on the 2016. No? So we asked the new administration, including us, to revisit, no? Kasi 2016 and 2024 medyo ano po, no? Medyo mahaba-haba na ang tinakbo ng panahon. Mayakit keng CLUP ing partisyon dareng mga ragula porsyon na ning Gabon keng Metong Abalen. At uling tuturing deng sentro emuning Pampanga nune mabilog a Central Luzon ing San Fernando, taga na kanong meging mabilis siya ing urbanization. As a prime city and a regional center, no, the heart of Central Luzon, talagang ang syudad San Fernando po a destination for migration, no, ng ating mga kababayan. We have a lot of kababayan na dito pinili mag-settle. So marami ho tayong residential area, no. Majority of our land are being utilized as residential. And ang challenge ho, no, is how to balance. Agpangkang Lagman suno king mahigit 11,200 deng business establishments keng San Fernando at tutong magdalalang progreso rin king ekonomiya. Sumangit na nini kano dapat mga paboren ing indong kalikasan, bangkanita nga iwasan mo naman ing maralas sa kalamidad. Ang kaakibat po nito dapat i-balance nga po, no, sa ating environment. So based on the budgeting, on the 5% calamity fund, disaster fund, no, a certain percentage, no, yung 30% ho noon of the 120 million, the 30% goes to the quick response, no, and then the remaining 70%, around 90 million, papunta ho doon sa preparedness. And out of the preparedness, 10 million we set aside for the cleanup ho ng mga waterways. Samantala, metong naman gano ka rin akakit ng solusyon Lagman keng Albug king syudad, ing pamag-rechannel king Danum king San Fernando River, papunta king Santo Tomas San Fernando Tail Dike. Mupin, maulagaya kanuing koordinasyon ka rin kasiping Dangbalen. In flow na Danum, along from the upstream going down, ing sapo po kasi is the San Fernando River. So anya po karinya may kabit na install itang kay katamong pumping station going to the Tail Dike. And Tail Dike po kasi control dya po ing ala pong community, ala pong baleng mapeperwisyo inside the dike. The reason why karin po ing outfall. So as a courtesy po karening kakatamong adjacent or karening downstream tamon like ing Santo Tomas, ang papuring other Minalin, karen niya po ing flow, but kailangan ita pong pamagluwal is regulated pa rin. Panaliga na kanungen ning San Fernando LGU ing execution na ning Drainage System Master Plan ning Department of Public Works and Highways o DPWH, bukeng syudad, nune pati ka rin kasiping balena ning Bacolod at Santo Tomas. Sisikapan na pamurin ning CLTV 36 News nung kapilan niya magumpisa ingaw sandang Master Plan ning DPWH aing Regional Office 3 yakanong Manibala. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.